Ngiyabingelela sizwe saseMzansi. U-Ali Gezela kaMgobela bafowethu. Bafowethu ngidlulisa nje indaba ezibuhlungu kakhulu nokudabuka nje okukhulu kakhulu. Ngokushiwa insizwa la uDubula umfokambatha le phansi kwaNongoma. Insizwa ishiye kakhulu kukhulu ukuzuma ngoba ivelelwe ingozi yokuthola ukuleka laphaya eGoli eJulisi endaweni kuthiwa kukaSteve eShisanyama. Insizwa idubulekile nje ngey'ndaba ey'ningi kakhulu, yaphuthumisa esibhedlela. Kwafika ukufa kwayo kwayenela, ayehlula ngoba ibilimele kakhulu. Ngidlulisa amazwi bafowethu enduduzo kakhulukazi emndenini wayo eMambatheni, ngithi dudu alohlanga lungehlanga bafowethu. Kubuhlungu kuthina sonke silahlekelwe kakhulu ileya nsizwa yaseMambatheni. Ngiphinde futhi ngithi dudu bafowethu kubalandeli bomculo kaMaskandi ngoba leya nsizwa besiyazi kakhulu kubalandeli bakaMaskandi. Sithi dudu bafowethu kubo bonke abantu abayaziyo. Bese ngicela bafowethu ukuthi bafowethu ake sizameni ukushintsha indlela esenza ngayo nendlela esiyiphatha ngayo, kakhulukazi kwi-social media. Angisho ukuthi mhlambe senginolwazi yini ukuthi mhlambe lensizwa isishiya ngokuzuma okungaka nje, mhlambe kungenxa yayo i-social media. Kodwa nje ngiyafisa bafowethu ukuthi ngesithi ukunciphisa mhlambe lapha ku-social media, sithi ukwehlisa izinga kakhulukazi loku-attack-a abanye abantu ey'ntweni abazenzayo, mhlambe ey'baphilisayo. Nasekukhulumeni-ke nje amagama alumelayo angathi anenhlabathi. Uma uphatha igama lomunye umuntu utholakala ukuthi usuliphatha ngeze, ngoba asifane singabantu bafowethu. Abanye abantu abathintwa nje, futhi uma usuze wamthinta kusho ukuthi kuyaphoqa ukuthi mbulale, ngoba uma ungambulalanga uzobulala wena. So bafowethu, angiboni ukuthi ukhona umuntu ofisa ukuyithola ngaphansi kwaleyo situation enjalo, ukuthi sekufanele ukuthi abulala umuntu ngoba mengambulalanga lowo muntu uzobulala yena. So okungcono esingakwenza yikho lokhu engikucelayo bafowethu, ukuthi ake sehliseni izinga kwi-social media lokungahloniphi abanye abantu. Siwenza ama-content ethu ngendlela esiwenza ngakhona, kodwa sikhumbule ukuthi siphakathi kwabantu bezizwe ngezizwe, sihlukahlukene, asikhulelanga ndawonye, asikhuliswanga ngendlela efanayo, iy'nqumo futhi asiyithathi ngendlela efanayo. So ungaboni omunye umuntu uma ngabe enza into ngendlela yakhe ubusuthi nawe uzokwenza okucishe okufana nale ndlela nayenza ngayo, ngoba awumazi ukuthi mhlambe yena uqale walungisaphi mande enza wena lento obona ukuthi iyamsebenzela yena, akavelelwa nkinga. So ukubukela kakhulu kwabanye abantu, mhlambe uma ubona omunye umuntu mhlambe ekhuluma ulimi olunenhlabathi kwi-social media ubusuthi nawe uzolukhuluma, kungenzeka wena mhlambe kukudalela inkinga, ngoba awazi lowo muntu mhlambe olukhulumayo ukuthi yena ukuphi mhlambe la eqale walungisa khona. Bakhona yena abantu aqale waxhumana nabo, mhlambe bamnika imvumo ukuthi hhayi engakhuluma ngale ndlela akhuluma ngayo, meyekhuluma ngamagama abo, ngeke uze wazi. So nje bafowethu, ngiyacela kakhulu ukuthi i-social media siyihlonipheni bafowethu. Futhi sikhumbule ukuthi uma ngabe usulimele waze wavelelwa ingozi yokuhamba emhlabeni, lapho awuzilimalele wena, usulimalela abakuthandayo, ulimalela umndeni wakho, wenza iy'ngane zakho iy'ntandane, uhlukumeza abantu abakukhonzile, ubazwisa ubuhlungu. So bafowethu, ngiyacela kakhulu ukuthi i-social media siyihloniphe. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Hayi bafana. Stop bafana. Bafana. Hayi bafana, limit. Limit. Limit usuhari mfana wami. Ithini ingoma? Wesuhari mfana wami. Ithini ingoma? NjengaStimela. Limit mfana. Yabona ungathi ngaqale ukukhisha ka December manje. Hayi limit. Awudlale ba? Awudlale mfana ngesi. Awuzishwala pha. Bafana, sangihamba bafana. Suka. Hamba mthiya.